ou, ki jon trete tèt ou? Salut tout moun, koman nou ye? Video sa tre spesyal pou mwen, paske mte la ak estime de soi tre ba e santi ke m pa voyen, ke m led, ke m meg, ke m sesi, ke m se la. Mte la, e an pil fwa mte pense ke se yon lot moun, ou yon fakte esten ki ta pral edem soti nan sa mte ya. E ke sityasyon m chanje. Depi koun ya m ap diyo ke se pa kon sa. Sel responsable santi moun, se ou men. Gen pil liv ak aktivite ke mte ka vou fè, men si ou pa dispose de chanje ma, il est difficile pou konsey sa ou servi ou. E chanje ke kontotman, se pa sakrive ou. Sinon se reaksyon a sakrive ou. Premier konsey la, se ke ou dwe dispose a chanje mentalite ou. Yon pati nan estime de soi ba, se depresyon. Ebyen gen pil waray ki ka ede ou soti nan depresyon. Men premier a, se ke ou deside pou di stop. M pa vle senti ke m pa voyen ankor. Point 2 a la men ak premier, se ferme voie kritik la. Pe import si ou gen an pil tan, ap senti ke estime de soi ba, se ou menm ka pale avek tèt ou. Pe import sa lot moun ap di, tale nap pale de sa. Men ou menm wap di tèt ou ke ou pa bon, ke ou led, ke ou pa servi pou travay la, anyway. Chak wap te de voa sa ki se prop tèt ou, silans li. Silans li, fini. Fache tout bon. Di tèt ou, pou ki ma pense sa? Ou se yon et ime merveille, ki la pou kontan, oui, gen bagay difisil ki pou al pase, men, sa m vle transmet ou se ke, sa pa pral de yon lot jou pou lot. Sepanda, si wap aplike konsey yo tou la jou, mwen asiro ki ap servi ou. Silans voa sa, lè ou pense, ojodi am led, m senti m pa voyen, di tèt ou, se vre, mwen gen menm kapasite ke nepot moun de wa. Reaksyon. Men, tout bagay ap komanse, se lè ou komanse silans voa kritik la ki se ou menm. Apre, fè yon list ak kalite pozitif ou yo. Menm si kouni ou pense ke ou pa gen e, men an pil po al soti, ekri yo nan telefon ou nan kae whatever. E lè voa kritik ou ap pale wap silans li, wap di se pa vwe. Di gade menm la, mge sa, mge bel souri. Ou menm komanse chofe tèt ou. Kounya, salot moun ap di ki jen afekte nou. Ou ki jen nou kite salot moun ap di, ou salot moun ap viv, ou salot moun ap paran. Nan moun sak, ple rezo sosye, e ken pa jem lache telefon nou nan ou pa. E napwe, ki itel gen ou vi parfait, ke se voyaje, sa jen yon bon travay, sa getan marye, sa getan gro petit. E mwen, si swen kompare ou, koman se fokis sou ou. E sak bon se ke ou pa kone sak den foto familye pa fe sa, e sa pa problem ou tou. Sa se problem yon lot moun, fokis sou ou. Li ka semble ke vi lot moun merveille, e se pa sa. E sa se problem pa lot moun. Fokis sou ou. E si son kompare ou, s'il vous plaît. Ou pa konen batay person. Ebyen, si son kompare ou, entel ale an Europe, se bon, kontan pou lot moun sa. Estime de soi ba, a la men a senti ou takou raisman na kèr, senti ke lot moun yo a bien, e ke ou tout bagay a pase mal pou, fokis sou en premier. E lot pa se prétend jis ou realize. Koman se gade ou nan glas, e wè e di ou bel. Koman se di, jodi ap pral yon bon jounen. Jodi am gen enerji, mèm si ou pa soti lan don. Wap di servo, ok, tout bagay en form. Gravel nan mémoire. Asete ou jonye a jodi a tout defo, ak tout bel kalite yo. Asete ou jonye a. Person nan moun sa, pa parfait, absolument. Person. E, bote yo estime de soi ou, komanse nan reme yon jonye a. Sa pa ve di ke ou pa pral trete amelyore nan sak ka amelyore, men jonye a reme yon jonye a. Ou se et pi pa fe nan univer, paske ou se ou, e person pa pou jamen nan vi sa. So, asete a tout defo yo. Bon, sa se tout pou video jodi a. Evidemment, ap gen yon deuxième parti. Ekri nan komante yo ki jan a fe pou remonte estime de soi ou. Et suivez-moi sur Facebook et Instagram, Lily Haiti. Changez que toute la mouvement avec nous, n'a pas dans l'autre vidéo très bien.